Tiapo, any dear, this some party. A market Tiapa, some party, as I see so, and many dear. Sompa FM, Sompa TV, market Tiapo, some party, Teaching what video to Sompa FM and TV. Nebema weni jie, eni aketiapa. Nebema weni jio, sabra boy mo dajini. Be natural suna udie wenya. Nebema weni jie, aketiapa so kamu. Ema aketiapa, our video to Sompa FM and TV. Why? Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asit neimunu ema Abo nonsia aha SOMPA 106.5 FM Accra Nana KJC Company Limited anopa nonsia kase bobre na aso ayede eba besomo no na ayede esomo osana bosome ne de toso ensian na ye ka mu se na Nana KJC Company Limited nko na ebo ye chidom sanso na endpoint homeopathy clinic ejina baba secure sanitary pass ejina tata and then what she promasido one more twisco energy food drink no more diabano and also eka home na kasiebo nam SOMPA 106.5 FM Accra no esonso nam ye headquarters e wo Kumase eno ye SOMPA 93.1 FM Kumase wonso ya yiko 100.9 Paris France ya Adam Fopa radio takwa fo asomo SOMPA 101.1 takwa de SOMPA ya 103.3 tachiman SOMPA ya 106.1 Sunyana SOMPA ya 98.9 and SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM Wamo asum decoder so SOMPA FM ena ubenyaye Facebook SOMPA 106.5 FM Accra wo like page no na wahye na kasebo mu oham mu ode ana na KJC Company Limited no pa no nsia kasebo no wonso wanya ho mfaso bi ena no achi YouTube SOMPA FM live ya website www.sompaonline.com na KJC Company Limited no pa no nsia kasebo no ensem ede somo no pay dedi mo akotene no ebini ana e ka say wa mo kire say nyame ya adomo a ade a Ghana Transport Road Corporation for wa mo ye no ha wo mo pan to mo be court Ghana Private Road Transport Union GPRTU for say wa mo ni Ghana Road Transport Coordinating Council enya dwene efadwumadie ene gina ya wo masi no ehu nyame ya adomo a na otwe a edi animu yi ena emperinfo aya say wo mo a wo mkoje ntete e wo National Apprenticeship Program no one better one edi Lamborghini Euros SUV Italian car na abranti efe ne Shatawale wochi ena yokofo akwakoje afini nsamedi ntia ye de beto manim ukopie mo se wi oso a ayasabi ahodo bi o ha mo charge on approved charges e wo NHIS so pani oda no account so ma na yedru abrepon subonte wa santema ntemu a adehye esu efise emfuturo ena ekuom so aminad mofo na ka kire adwadifo e wo akwan ne akwantempon so street so se wo mo nso den free ho nya saa asembeto wo na mono ne nsemu nso ye bebo wura Sudan ya kwakohye ne esie ensempi ka wenum ho ene ye de somo sekase bo e wo SOMPA 106.5 FM ye fene na KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na me ka mo se secure sanitary pad gina baba endpoint homeopathy clinic ena twisco I know empenifo ba eba bendom ya no pay obi abebo bie no nso eka ho ye ne de kase bo esomo no pay eyeme akosua ago aboagye ubetimi afrem yakosua nshira me ne me doba obrempon na kwaku ampoma
Yesha Kasiano ase na yesha se e free Chamber of Petroleum Consumers COPEC. One more and I say, and no, your Yantuan Castle Crown Soye, and yet say Ghana Road Transport Coordinating Council GRTCC. One more say, who has any Ghana City no Kawanya, Waden Kakran, so called Pompo, so Quakoto Fuela, Okoto Petrona Diesel, as any one wapeja. Nansaya crown on the buy so a costro cacrabas or Hamuji no she, any a cheap pocket to be. And I buy so the one Ghana City levy. Ababato so Ndiama, Petrono is a costro cacra. And one month maintenance will break one. I buy Nangasa Mukrani also had 1 year into Umberto as into Adiamo Hamuji at Juno 20%. And no, and GPRTU for Crampo, yes, a Wamokrad Wamun so. Ghana Union of Transport of War, woman in us, woman you name Ghana Road Transport Coordinating Council for us, one more dear. 20%. And I'm a copper for Chessa Ferry. Send a saying and one is an amene. About the same pa and 20% to our form Mumra. Empo. Ya na almost one better more spare pass a kahona de and Zuko Piumwa was so kind important more. Spare passy, one more to take the sonka cracker, and the Akobana same pan, and a GRTCC for some better petrum, and Umberto Asintia dim, and no so menra. Yani penny on Yaman sign Ebon Como, now no answer about research our Copecia, one on a dano, your friend of Penny Paul Ofori, hot bite, Jimmy dear Sobrana Cosia Jawako de Tiajamunum, and one bon con watches and no crap, Sabian Hajan and Yahya. One be court. Statement GRTCC at the Ababon. The Cassia Gitman an hour tonight. Any didn't in the Casa. Answer your better transport fares on your metrics and factors via Ignaswa. This afford adjustment. Afford adjustment factors innocent. The business fair pass price and pure price. Osha fair passer and then SOMPA FM. At the Babon say about 70% of the members at the fair pass. Abusiani ati Paul Ofori wano head of research and pricing COPEC wano ene kasai. Na meka wo se SOMPA 106.5 FM na wuti anopa no nsia kase boy na sansem kro ya obrempon di tu dwai na Ghana Private Road Transport Union GPRTU4 ede krata babontin se Ghana Road Transport Coordinating Council krata omode ababontin se hentiade nyame yadoma efiada ye August 8 no ye tumo hanchemu aduonu 20% no wo mo ne wo mo anyadwene na SOMPA hot bite kase bo enura enumere na public relations officer de ma GPRTU owura Samuel Amoa woni yakosu aje wakode chunkomo no oba mane se eba ne se ne yete ne se ye no ne se na amene so obi betimi akohye tokoro no kontekro wasi gina ye betimi aka obi a e se gina ye asampani fo yitu ye eye GRTCC fo no GPRTU fo enim ho hye na so nya sa ne ye no wuntimi mfirpreko pe na wo meboye mu na wo mefu ye mu meka nche ye se hentiade ne fiada ya tuma ye de 20% aka ho enti sa ansam de wo mo ne no anyadwere GPRTU ye nye aware of sa community ya GRTCC fo e de ababonten se omo eto asintuabu me defie de ya hamunti maduno yenya awe ampa aban no niama bebre wo aban ne ya na on sheda engi e consent oni ni ahia ne ade nanso mpanin se obi fum kuma o so nkum wura tafrache ye ne ahyen kanese passenger for ene ye adwuma yentimi nsori a kutupuru ne ye de ntumu e de ababeto omo konso a ye ni kan emo mo kan mpanin se nsuo beto aya na mframa di kan bo na abredi anso no ya ye won hihye ene kwan aye paso answer the transport fare increment deba krata free GRTCC akachi aye ni bi in fact aye de we sansem ife owura Samuel Amoa awo no ne kasa ema GPRTU na wo bewie no e no de to just one Ministry of Transport ehia no mo no ma chenkomo e de afa Ghana Road Transport Coordinating Council gina ya wo masi wo de 20% increase e de ama chentiade a e hyanse nyame ya ntoma efiada no na wo ni Ministry of Transport ehia wi a na wo masa ne Ministry of Education and Ministry of Ministry ni nyina chenkomo fa ho wi a wo mo de ho nsem nyina e betudwa the woman answer Yami Aduma Chineya, the leadership of GPRTU, MET, the transport ministry. Na ya tonsa edi GRTCC depending for the United ni anwako benku ni ashe na ometi ni echi so mujine si asking sign for the meantime. Na said the da no ya pata kwa so na ya share na percentage SNF patane breku SSE ba ni nyina no itina ko benku. Nti ya share timemuko bo se ya yebida nti we say ebetini aye na eja ushia na yama atudure aba na no etimi akobenkrum
Onyo Samoa Amoa Nekasa anasa public relations officer at the Ghana Private Road Transport Union GPRTU and Wababon Teacher Musejinaya Ghana Road Transport Coordinating Council Wamo SCS Fiada Shentia anasa lorry fare no TNT no yet to 20% no and somewhat one also the tuja efaho eno yetwa ensem so ne akwa kopiemu ewo oswafo ohwe mabunu ene wamo ampuntuo eso onimnyamfo opare ado Pablo ena dodo na edini no na wono no yekase wo kire se nyame ya adom a ebenada edi animu ye bosumi ne de toso edu emienu wono mo kwa kopadwuma de bi huntuma eno ye fra no se National Apprenticeship Program we eye mabunu a wo mani jinsa no nwuma ho na oman no tete won amomanyansa no nwuma bi aye no womo ena sa adwuma de yi wo mbekwa papa ho entuma na wo kire se wo ye registration kura nya nipa be se empim du 19,000 ya me ne wo ka se nyame adom ebenada no womo a womo kwakwa da won wadie akire wiase amansan nyina no ebe se apem aha enan enafe edu na wachese dwumadi yi ebe koso ewo asante mantamu ni nyina no se wono de boa ama mabunu asebe wona bankyere na nsu onya bibi a won de won sabeye no wo mo apa won ntoma na fo ma kire se wo mo betete wo mu nyina mo ma benya mfaso papa na afi o man nsu onya won so mfaso no won wi a ehon certificate ahodo nyina no wan de ama won. On the 12th of August, Yebe matriculated first cohort of National Apprenticeship. Across the country. We per se Ashanti region. Ashanti were 47 constituencies. Constituency be Nipa 30. 12th of August, International Youth Day, but then others will start across. Region be out there already. And regions be on your certain criteria be for master craftsmen. So they have to go through a certain certification process. And we also see your very big informal sector. And so what we are doing is beyond what we are doing today. We are getting all the trainers. So far you registered 19,000 plus trainers on personal training course. Honorable Opare Aduano ayoswafo a wohwe emabunu empuntuo ensamso na yetu akase bonso no the Economic and Organized Crime Office yokofo Odehyieba bontin se luxury Lamborghini Euros SUV ka shatawale etwie no wo makwakoje ka no na de nti wo makwakoje ka no se Ghana ni osan ya America ni ayefe na nakwabena amoa ankrofo frɛ no Philip Osetutu no saa abrantie wo fa akwan bi so a wo dada nipa bi wa America ene wonye sika no de to saa ka no ena ka ne kwa be fa so be di shatawale hode ene enhwehwemu ena ebekere enti enam soma wo mu ye nhwehwemu e de fa ho no ena Federal Bureau of Investigation FBI for any United States Department of Justice ede to yoko anim se saa ka no a Lamborghini Euros SUV no a shatawale eka no eka sika brantie no e fa kwanbone so enyaye eniema wode to ne saa ka no eka ho eti wo mo hwehwe no wo mu se saa ka no shatawale nchen ene wo eti wo mu kire mu se wo mu ko shatawale fie wo mu du wona shatawale mpese obejemu eti akire wo mu kire mu ano no afri nipom ka se ne momfa saa Lamborghini Euros no SUV no momfa nko na ehwehwemu a abiafo aye ne se saa brantie na ne efre no nana kwabena amoa no abi nso frɛ no Philip Osetutu no asabre ya kye no ede no atomu a wo ye Ghana ni sa ya America ni no na wo fa esumase ne seboa kwan so internet so ebu nkrofo eti sika de wo hie bi pa kronobo a wabo no internet so de agi sika no enya asem ketwa ejapade nso de watoto bi na ejapade na bi wo mu hwehwemu no mu se saa Lamborghini Euros SUV no a shatawale eka no nso eka ho bi eti eseka no wo mu de wo sa etoso kwapem so omobaye de omobaye nyina awie eti sa bredi e ka no akwakwa di wo nsem a omochem se abrantie wodam ampanifo chem se wo sha sika wo wiaye efiri omanfo enchen no na enya asem keto akora eti hwehwemu no nam so a sa bre shatawale nso yakwakwaje ka na firi nsem a yekofo se asem yi wo mugusu a ehwehwem na nsan a aban ede apomdin si achi baba no ebeboa wo man ne pa na egusu nso ya eboa man no ni nyina na se bia na uni sikada ho ya ode ebekwa ya asabia na nso kakra bia ode beto se ensi achi ba no eno etimebua eno na mso magana fo bebre no a akoso a ukopie mu e se hwe so man si no mu a ho nso eboa manfo e wo ho na nso pani a hoda National Health Insurance Authority ano e wo se hwe so man si no mu no maame comfort na ya apia wo kire se wo ba ye wa transi ahwe niam mu din hu se amanfo bi ayasabia hodo ni bi ho a wono mo se amambi ana kode na se ya 1 cedi a
no amo etro claims no amo de kope no ma kwaji be 10 cedis no amo bu o man na fa so saa eno nam so e mo ye se won tra ne to so no nti obo modern etefa mbon e montre so e fa ya asabia hodo ye no ho te se bia asane a wono kra ye yare ni na wakoye hwehwemu kakra no na wakoye pe no hu se saa ya asabia ne bi wo ho a sika wono charge no enye sika ketua na waka ne se kire so mpaka se obi ene na kuntuna se ejeje ya yarefo ni sika emfa na ewa bra ya bohu dawuro CEO Dr. Bampo wayi nkofo esi ho a ye co-payment committee sisi a omni namu why ye nsabe so mu a ebe che one de ye wa woni scheme ena ye ni mu bedi mi akasa me ba ye tutu anamo equire some hospitals letters eda files so ye ho adwuma etinye se ya tena se ne ya tene nyina ye tu ho anamo ni nyina efa mramu otumi mfiti preko pe enye de wate no ese wo hwehwem na hu no krewo ena amanfo no nso mwa omunya nsem no omunya information na anaso omukode eji omuska wo obe report omunye ekire na yenye follow up no osuro se nipa bi adwuma bebo no nipa no ne timantam nti na wagya manaka na wawudi enim no sebe no akoye pani hu nti sem nkofo de yi omuyam e de report ne ba ye naso abusiani ati ye ma me comfort na ya happy na wo wie kra no ene wo che se NHIS na ehunu sa no eyade aboa pa o na egusu ye valid ya eboa esasa nyare wa hodo nyina e cover ne ma hodo bebre eno nti wo manfo nyina mfa ye ho nhyem health insurance eda so jina na namo so se de tie no health insurance e cover OPD services se wo kwa you folder wo kwa hu doctor e ko check your vitals health insurance e cover family planning e cover emergency e cover physio se bi obi anya stroke ana homu atochema ne dompe mu atochema na ese ye kwotwetwe no ana se ye ko massage no health insurance e cover x-ray health insurance e cover antenatal ana se maternity so ba no e ko wo onyim ne nyina no e free onyim a wo card no bi ajuska e health insurance wo ye edema free eno nti so because health insurance enti so kita health insurance na eyama woninye se eye adwuma ede ama wo wei eyama me comfort na ya happy wono ena e pani kwanche for that health insurance ano also he also mention me kan wo SOMPA kasebo na wutie free SOMPA 106.5 FM akrana na KJC company limited anopa no nsia kasebo eno no na yetu fanso okore ne yakwa santemem na yedru ho no ena abrepo asubonten eno ewo ashanti region na santementem no ade hyetem potam se wankasa wutin wa yeyi bone afede o mabre emfutru a eku wo mo no enya asem ketwa ekwan ba ko aye empanifo ate ho penten kwasa wo mum yeda na de amana ya tete ne se wo mo stores bebre wo kwan ho ne afia wo masisie na Coffee Job Construction na eye ho adwuma wajai afiri ho na eno kran ha wo mo se broni krom na kokoso kwan ne nyina ya yawie na adenti na kokoso na afesu broni krom kwan ya na eno nso ban asubonten abrepo na abrepo asubonten de ne eja ne saa atete se kontebe ampanifo nya ho hye eno nti wo mo de tumpanifo nim se afede wo mabre abrepo asubonten ade hye se o man no nsore waka no omomra fise mfutuo na eku omo yare a ede ma wo mo no enyasam ketwa yensentu ni ba wo bedu awo no ewo SOMPA komase etu anamo ekopie abrepo subonten ene ade hye ne bi etwetwe nkomo eti abane mi yehu so be kwa na onye so a ono wonka no masem ne se ko manti na benchi omka kreda ho no mfa metana no medi ene de he ne security te ba bi o ye containers ye de ton nnuane nyina okwan nyama ya peja osimo be ye kwa na maje kwa na to be 8 months ni kum kwa no munye o ma be ye bro ni kum aye kokoso akaye ya hese nkrofo adwa ye nsuo ye dwale wi a nsuo nam kwankase okrofi fluid nsuo nam bla emi ya se nsuo 20 cent ebe 1 hour time ni toilet pan nam han onya kumewa say yale na de mai eti abane mi yehu so be kwa na onye so a ono wonka ne peja containers ne ntonye no ha we na kasa me nyacho se wo ayi krampo mu boni krofo start kwan dai eso magusu ko talaka nam so hwi hwevutre yekunya wa sa amane ti yanka o me ho subonte fo mo ye ka kumasi abre panka say kumasi papa yo bantima wie adihye won abrepon esubonten wo mo na ekasa yi na SOMPA kasebo yensentu ni ba wo beidu eye nhwehwemu kakra na nhwehwemu ne kyerese pipeline bi e wo kwan mfimfin etezese ye yifiri ho ansa na kwan wo ma ya wie eno na sese sinsem nkrofo kom ene Coffee Job Construction kom a wo mo hu ne omo ye fise ye nye pipeline na mfiri ho ne ye kotwam ne ye kwan na de wo haw ene abenedie ebeba sansem yensentu ni ba wo beidu edi ekire de be firi mo babia no ye nyimaso emfiri yetwa kasiano so yegina santimantamu die na yeginamu ewo Swame Nadmo coordinator ho Alhaji Kasim Audu na wono ene ka se wo kire se adwadifo ya na anu mpo
Asantima ntamuso afo na afa so KM mayor won ye say one more eton ade ewo akwan ne akwantempo so ba bi ese nipa fa kwampo a na adwadifo yi ede table abesi ho na won age ho de aboso na ka nsu nya ba bi mfa no wo mu nyina sa wo so ame ene ne mpatamu na wo sa akwan ahodo yi bi mu wabreko a adwakase esi ho ene asu amedwem emu da ho se krandan ya manfo ne mpeso mbeko ne nso kwan ho ene won mpeso mbedidwa no nti wa bomoden to warning ede akoma won kire se wo mu mfiri kwan num 1 wo mu mfiri kwan num 2 so ma mfiri ho na so no ne mrante ne bedru wo mo nchen a danto ansrema ya badwom ha ye decongestion exercise ye ntu obia emfiri dwom ha ba de omunie emma na omo stores wo edwom ho nyina ja omo stores wo dwom ho e na omo move aba ekwam a omo dudwa wo ho enti ye de ye mission de ba ha ne se apata na omo agi ne wo dwom ho na omoja apata no wodwomo no eno na yesere omo se obi a waje apata wodwomo ho bia no o move free car kwam na onko na apata a ewodwom ho ena biom obi ho a bebi a wote no wodi table miansa enan asi ho se oho nyina ye ne dia eno nti na ama nipa ni bebre aba begu kwam enti ye ne edwadefo no kasa se obi a wo table mienu miansa bia no yi baako firi ho na obi so nya ba enhye Abusiani eti Alhaji Kasim Audu na owie yepe an assemblyman ye wo so ampentinka electoral area honorable Alhassan Hassan wono so de kakra ka hono wo chesade we de ha dwene pa ko hwe swame runabout a major construction site ayina nim say aban de ama contract omoye interchange man omote kwamo ha no so hwe se obi se traffic ajame ewo ha man omo ha no de makasi ni gina ha na traffic ajanoa and a house sign construction site into impede the rate and western construction no ekoso into rango for no e ba ye be ye no mo tena sedi nkomo mo se e wo se ye bo mo assembly member here also am pentinka electoral area honorable Alhassan Hassan ne neti Kasiebo ewu tie fi SOMPA 106.5 FM Accra na meka mo se na KJC company limited adansie ho niema chance kwa wieye na kachi ene wo ye fa na alpha and omega adansie ho niema eti se wo besi dan a na ba bia wo de ho kobo dondo besawo enhira ne bi beka wo ewe eye na KJC company limited enye nwanwa se Ghana fo wa broche wo mu si dan wo de dan ne ma agent bi se si dan ne ma me na wo munyina se ye kona na KJC company limited sa anso na building contractors wo mu sisi adan na wo mu pebe bi wo beto ne ma na bekoyi a wo bia kona na KJC company limited ko ba simprimo wo bema ba adwuma na wote ase eti se ye na do se ye plywood se ye building wires se ye cement se ye iron rod se ye roofing sheets ye dian ya se wo chance akwa wie de afa no mega dansie mu de ye na KJC company limited na me kamfo de ama wo ye free consultation bi afa no wato asase wonsi dan da se dan wonni musia wan han krofo bebu edan se wonsi bi dan krofo bebu etibra na yentufo ne yenkyerkyerɛw na KJC company limited na bɛyɛ sa ɛna yenso wo meto adansi ho ne ma mfiri yen nkyɛn na wo wia na wo de agu ka mu da bi cars na ya pake agu hɔ ye de gum free delivery na ye de amount depo akɛse a ye bie wo Ghana mantam dunsia no ɛnya sam keto ba bia wo behu yɛn ɛko ba simprimo ɛno no na dwuma panti na central chief abo na baso ɛse outstanding services 2023 ɛnkrani kuma se wo betimi afrɛ na KJC company limited a wo bema ba ewo 020-4355-040 020 435540 na wodem endpoint homeopathy clinic medical was to more than 17 years any be Ghana ha we nyan kwanche homeopathy for ni bio obi wa ba system ni 2 years we free obi 3 years we free ye de 17 years mua endpoint homeopathy clinic still thriving still healing still ye koyanim Dr. Dubontin adwuma na wote ase homeopathy we kosua free UK and wo de bae efiso hu sa Queen Elizabeth wanya ne ba bi kro no de no wa hoden ne se na wo de homeopathy ene sa ne ho yare eti wo yare na wate penten kwa bre na mfifra te wo no bra ne mfa homeopathy so ne mfa moa wo endpoint homeopathy clinic say homeopathy no a branch of medicine a ebo adwuma kasa eti eya wo na wo pe anase prostate issues anase a stroke wo fa ba bi na adwuwo de friend premature ejaculation be ma wo ni oyiri hia say si ya from Mr. 1 minute ene ye dia to din so koma endpoint homeopathy clinic moa na sa reproach ne yanyim free so wate
Sa Mr. 1 minute din ye dia to so no ko na yenyi sa reproach no emfiri so enye no nko low sperm count ene sa wo ye bema na wo ko ne ye se wo low sperm count a mensu bra endpoint homeopathy clinic nyemfa homeopathy so ne yemfa mo wo ye physiotherapy ye sanso ye massaging obetimi afa endpoint homeopathy clinic e wo 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423-4321 na udem na secure sanitary pad oba se wonya nu menopause de aboso mene so a pokokoro de wubecha na emom se wucha ye atwane ye na watimi di akokoduro apie watimi di akokoduro address e se wona ma wonhye wachi na wonhye wonim e se wonim se bibia da babia da na de emanyina ye de boye ho ban ye secure sanitary pads bosumenya so pe na se ye tu kwan a ye secure sanitary pads ne de mo ema bibia etimi jana na so ye wo long na extra minty e Emma kuma kudumienu ne womu with the chance na wudi awie we eye proudly made in Ghana ye the state of the art technology and ye dia ye na pen kote na esemu nti no wonya extra comfort ai ho enkeka wo enya sanitary pad no ebo wo wo asa achia na efiri wachi na bo anim anase efiri wanim na ekọ akire da bi we dia wo bambo no ekoyi ankasa enti with secure sanitary pads ladies we are secured. Na se wo pebi ato supermarket ahodo corner shops malls and online shops ahodo se wo Kumasi akomama excellent cosmetics or Edum PZ ananse kwada so estate hode wo betimi nya retail and a bulk purchase wo betimi afrem mama excellent cosmetic wo se mate wo sompa akra se yen nyina yennim se secure sanitary pads na ema ama ya hotoso emye di siesie ho busumi bia na wo nso wo benya wo de se ye light flow ananse heavy flow friend was 024 386215 024 386215 now with them. Good morning Ghana. Say you can say good morning Ghana. Ni pache say Ghana for ya mama chi o ya mama chi na anopa mi busa wo say Twisco no wabobiana and I won't tell that a TWISCO a TWISCO a TWISCO set ye dini biem TWICO edin mamenya botra na memoni ye kama nete Twisco no ase mamensa nhyase promasidor for say anopa Ghana for wo mo chiachia mo wo mo di TWISCO ye frene Twisco energy food drink no aba we ye aduane anopa se wo bobigu boso ansan wo pia wonim sa vitamin B no ebihye woni padiem vitamin C no ene iron no wanya ni nyina kama eti anopese ye chiachia mo a esese wo cha Twisco eye chocolate papa bi sa chocolate drink no a ye de in effort ye de aka ho ema wo energy ene sanso ma wo vitamins ahodo eti obi a wasori anopa ne nani ha wo ye adwuma kakra bi no abre he energy amene obrempon ye de ye adwuma wo ha efi se Twisco energy food drink no ye bonu anopa bia ansan ye 2 Ghana cedis as little as 2 Ghana cedis. Ubetimi enya Twisco energy food drink no na wabone kama. Na wo bono enya energy nkoa na ubenya ebra wo cha Twisco no a chocolate ewo mu no. Obesanso enya B vitamins and vitamin C ene ne D ene ne iron no na waboma na wotimi dia ko wanim. Ansa na nkwada ne beko suku anopa no make sure say eye Twisco no wa mo bobi ansa. Wo ma no wo boarding school no so wo ko suku a bomodian se Twisco no so wa mo di bia hye wo bag mu no ansa na wo mo akọ eti nkoda ne sori anopa no wo ba wo si classroom a enya afa ne wo betonko enya afa ne wo ba beda wanya nuanunuro no ene wo san nya hoden a wo de ebobra enti Twisco power your dream me kan wo se FDA agedwede nkrato yatom eti anopa ide Muamua mantam ningi na mutie yayi mumochi na momotrada na promasidor fofra wo mode aba aye frani Twisco energy food drink na no pa bia ye bo na enafort ewo mu eye combination of energy boosting minerals aye de vitamins bi te say B vitamins vitamin C D iron ningi na aka ho no na wonso wanya wode kasebo wuti fi SOMPA 106.5 FM akra ye hu me so ye ba ye de dia kanyina ebeto so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa wo doba do bi ani o se me feel London eko US o na no crowd wo kura fra me bo mama ne a na
papa mo ho te sɛn awurade adwuma ha bɔkɔ na kɔgyegyesi ɛko ba sempene mu de wɔtɔn adansie ho nneɛma no nso wɔhyɛ hɔ deɛ wɔhyɛ hɔ ɛko ba mesi wɔbɔ adwuma kora sere kane no a na woduru US wɔn so manfo bɔ ndin saa na papa US ha kora deɛ na kɔgyegyesi company limited agye baabi a wɔn wɔ Holland, Germany, France, Italy, London, Canada ɛba adansie ho nneɛma deɛ a obiara se na kɔgyegyesi company limited na mate sɛ wɔbie depo kɛseɛ bi ɛwɔ kasoa ɛhɔ na wɔbiara koto adansie ho nneɛma na ɛyɛ no kora papa ɛyɛ no kora paa a police station in Chenhua. A Kuba Sempre Monono, on your mereda. She, Rekurano, me and somewhere and will be in Fufroyao. Baku of Buakwasa Pasikumasi, and Bakuso Pocras and Cranha. O Biase, Nanako Dodgesi, a Bemaba, a Wadensium, what on cement, iron rods, banding wires, and Nadua plywood, and just said about dance roll. Tis a BB, they share a dance here, said the Korea. The pony answer, a to football, would go more, what could you free? Akra we Kaswa depo ene pokrasi de no kra to nkyanya wasa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road femeswa opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. A Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby multiple screening. Emma Huni etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer quaquasia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye muau. A man mema mo power. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Demufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia e na Akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic. Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agye me ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Na fa na moko yeko ye treni wa gadi na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discus ye training every say ye best ye
munim say ansa na mubedi nkunim no muhia hodin bebre say ye chocolate taste ni tu nchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e bua nkunim difo sisemwa Mama, yeah, that's it. me mo freya pomudi hu hear me Swisscom, power your dreams. FDA aji ejedi yinkratso yatu. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, yeto akase ne so na yakọ nkrofo ekruso. Yekwa akopie mu ewo Sudan ena ntokwa ya asisie ewo ho efiri be se afempinu ene aduonu miensa. Ntokwa ene mentebe ho ase a ekoso ewo Sudan no. Enam so ama United Nations High Commission for Refugees. Wo mo krampo a kire se we die eyade a eboro so kra wo wiase a enya asem kuma kra se nipa ebetu afiri ni kuro mu anasa ne man a wotie mu na won ne nam no ayete se tukotena saade no ha dwene pa enam so ma me ne wo ka sei ye hwemu pa free 2023 de ba besi ne no nipa be se opepi dumiensa 13 million ena afri Sudan wo mu efie mu anu wo titi mu a se wo ne nam a wo mu pre ba bia wo be anu mani e be hwe eno nam so ema hospitals ahodo schools ena nsore ni ba bia ye kọ osoma ahodo nyina mu no me ne wo ka sei ho nyina na kwaye target a amanfo etutu ene etopa ye ekọ enam so ema United Nations for Penny for Churches ade we a ekoso e wo Sudan no enye enu ntimpani entwa banhwe no kasebo no si ensema de somo no pay no dedi makotini bi ene se Ghana Private Road Transport Union GPRTU for say wo mo Ghana Road Transport Coordinating Council enya dwene efa 20% increase no a wo mo de abase hyentiade wo mo de ma driver for so wo mo nto mo bo mo free efiade ekono wo mo so wo mo pene so a enye yi eno na kopek for say so mo nte so na anye yi a Yoko for chemu se Lamborghini Euros SUV kabia na ye chatawale dia o makwa kwaje e se Ghana ni abranti a ya che no sika boni onya ye de toto ajapade no na sa Lamborghini no e ka ho ye ko amono ne nkrofo kroso e ko hwe Sudan e ko a e ko so ho United Nations just say we die e bro so do ntia ntwa banhwa no na kaseboyi enam SOMPA 106.5 FM akra no e fa ye headquarters e wo Kumase eno ye SOMPA 93.1 FM Kumase won so ayiko 100.9 wo mo so F5 Paris France eya Adam for radio takwa SOMPA takrade SOMPA tachima SOMPA sunyane SOMPA nkranza SOMPA doma SOMPA ena mankesim so eya Kingdom 106.1 FM decoder so na eya SOMPA FM Facebook live na eya SOMPA 106.5 FM akra wo like no share page no na kasebo a e chambre so a wanya ho mfaso ena YouTube nso ya SOMPA FM live ensem we nyina ya bone bede e de akwa to www.sompaonline.com yene de kasebo yi esomo no pay eye me akosua ago aboagye mene obrempong na kwaku ampoma yedana na KJC Company Limited as endpoint homeo party clinic secure sanitary pass ena enochi promasido Twisco energy food drink no eka ho na kasebo edimo yadamu nyina ase